Kinana ci sei sobre na apresentar, nos tapeanin pa urina na tres sobre na ngayon na quizás urina ng 30 awe o quizás maya. Awit un dia grande, awit un dia ku no starting em joven de aspectos 20 com como sabe que trayecto, sumamente contente que joven apresentar, kunanga decidi urina ng awit un dia kunanta 30 e porto de caserna e hasin cambio de um dia. Awit nanta como sa que prome fase de trayecto, kuta dura 4 lunes, ete fase 1 que te treinamento estilo militar, kunanta baita kina caserna mas tanto durante 4 lunes não, inananta ba haya diferente tips na pa enforçar a disciplina, estrutura ng tabi trabaho ng team, tabi team hopi momento ng que hopi ng tabi trabaho riba ng mes, kunusin ng mes mas niho, di mes kiko te punto ng menos fuerte, so ng fuerte tambe, pasin na keda trabaho riba sa aki, pa ora po ng kabe 4 luna, nanta sige ori na di 2 parti, kuta 8 luna largo, inang tabo, babisa taman yung lerga aktrayat, kaya hopi tabi korestansya, tres biya pasimang, kura lang son ng takin na kaserna, ori na un dia, nanta besos,